bang samai besimai disopi non berta thebi pen arjika. Hamren jirjar club lapen karbi student KSA Hamren head branch atum chingrum petpen road safety awareness campaign ajai me kedeng pon. Lang to thepi klelinson ronghang ahem arnam gethek echarkli pon. Non berta ton pen arjika. Nizang karbeng long Hamren rong sopia long road safety awareness kedeng pon along Assam Police lapen organization satum chingrum ponsi non aprang kibang jilang koson pensi gari kebek nang jima lapen king ben kidam koson si kachere ponang ji pualap chithanchi mompon. Lason si bangso road safety awareness campaign ajai me kedeng ponalong Hamren ward commissioner Moniram Teron penang pachani tu non kebang jirjar ni pen ke horkijun kangri kangkrang pen ajara gari tame wek ponong le lapen helmet lapen seatbelt lahai chilang paminang ji pusi rada tumaphan pachani pon. Aluhiaman pen kachitong dun prosonto ingti KSA regional Hamren lapen Hamren head branch Maipu Timothy Rongpi Hamren ward commissioner Moniram Teron atum chitong dun lapen Assam police atum tame chitong dun si ingsamjin pen mai pachun pon. Hamren pen Thoniram Ronghang News Text Report B News 7. Yaitu Hamren tahun along the road safety awareness campaign collaboration Hamren Police lapen KSA Hamren head branch. Tum jelang pen tum awareness di polo nasi labang ke itu ahob itu non Hamren sudah kali lo itu dak western yang long lapen irte itu along sa road safety yang kena tapi itu kimang pon bangke itu dak Hamren ta non town ta nangman lo itu non headquarter itu towar ta selam bom lo tapi la song bom itu towar meo puma itu la helmet tikut ke tangho lapen or kijun pen gari kewek tangho lahai bangke abiden ko tim sendiri polo lapen itu dak especially la seat belt ta itu gari vegote lahai awareness lapen itu pala signal hormus sami itu nang lepo Hamren along lahai tamai sipan polo itu nama no parking symbol ta dolo lahai tame no parking tulote ata sang ponongle lapen lahai brake lahai indicator lahai anda itu ini awareness ipon lok tapi jadi choro lo itu dak na cara pun itu Hamren police lapen itu Hamren head branch KSA sama itu jirjar lapen alang tempat choro pon cuma jirjar lapen pati itu konsila dalam kecerap untuk karkli situation Hamren bang mengindak cerap dulu biasanya ada bang kayak gitu road safety awareness bang seperti itu di pono road safety kopi pot si binang kok lo mah pulut teh itu akisung maximum driver mate maximum bike car mang itu cetong lo kusan se kisung mah kadang itu cetong bom lo kapan kiwang jilang sampai itu yang si ciri teke pun lah so kisung bang cetong bom lah harus so kisung kacetong lo kaji akan langsung dulu tinggi pejok dulu wes sampai awareness bisa di pono lapen itu bangsa awareness kibi lo ngabang kayak itu awareness kibi itu nggak alih long ile poli itu aron kiko ile bike car le puno driver le puno bang abang putin sampai aron dia kalau cuma sih kumal kalian itu bangsa aron dia cuma sih alih long ji a benefit ji lasi tuning rilo ladak jesemet Hamren arat lapen karbing lo adang kan sampai itu bike ke itu pulo teh helmet ke cikupen lapen itu horkijun pen itu gari ke beda di pancuni rilo lapen 4-wheeler gitu ke driver tuh manan sampai nang itu traffic rule tuh nang itu proyek nang ji konat sih itu side light kipi nang ji kipi signal kipi nang ji harus rule bang nang follow back nang ji lapen itu jesemet horkijun pen bang la gari ke beda di panci cuni rilo la soni aku tak cuni rilo sih panci nang pen kok Langtok thepi klelinson ronghang ahem arnam gethek echarkli pon. Nizang karbeng long langtok thepi klelinson ronghang ahem siding richo ke thokajir pon. Laso ke thokajir pon laki wumud wakan tamisen lapen kahino ke klang pon pi pus alang li ronghang asang hopen ang pachanitu. Lapen laso ke charkli pon laki akisar awo phang ke pajuluk pusi nilitum pherang ke phanang pachanitu. Lapen laso amai long ke chucha pahem phu pon laki karbi richo long sing ronghang phasi chup hopon. Lapen laso amai long Hamren constituency mongol sing timung tami nang chitong du. Lapen socheng constituency MSC hasing no part tami nang chitong dun. Lapen kapre ke thegi ding tum tami nang chitong dun. Hindu mana tu? Hindu mau dah loh. Lapen
Ala pilih nah. Karang tangsi. Di mucia ada pokok pina tengah pompa di piam tahe ni tha. Lo ka saya tangsi. ronghang lapen lapen pilih penan lapen nipu mai ronghang tum apan loksani satu te Sisikiri ho behem pen ingira lo ki dia bangke kolonga timung hem kurang jir lo pisupi lapen ke dak rong sia bangke ingira lo kleng mai ronghang pile lapen ke kurang jir bangke tisupi lo timung hem ini kolonga kar birong supi pen lapen ke philia bangke dak hamren rong nihang ini hem ni lituma philipi ke dak sikele lapen ke nihuak kong bangke begiling ene ke nili menci ke bete begiling sika kurim lapen ke non ka kurim tu ta kru beteranga songgir masih nili po ke mo ke chuke begiling pi pina ka posi begiling a songgir pansi kurang gir bangke ri bete ingo kong bangke lapen ko pinsu anihu bangke perang sor pansi ri lo masih hor haka bangke dake tum suplitum cerai ria pot masih hak ho siri le injira lo kleng injira lo kibi nihu akong aloso nihu penso nihu lason si thik lo aloso nihu penso nihu kan ke phili pancol ave hinone pakau sorsa thai ve anam phan ka chong duk pina ka pot mesen ave kicho ka bangke pulo bubaret no dak pon li pan te mesen bosi pu he la richo teman da hinune bosi ni ka te prang bangke anam si chini lo la da ke suplitum cera lo suplitum cera area lo nilimen ke cleaning son ronghang pulo ke jasemet bangke hamren tauna yusi ke doke ong setapini bangke da Borlangso soron singkeron ro ningkare sekpen khazana hari hodai mesen pet kapachun Number 25 ni lip constituency ke parno Borlangso pasatero na ro ningkane sekpen khazana hari hodai rat topet sai pachun aprang ro asar lang to kero 1935 lapet pasatero 1952 to 1971 an kichari una ki hor hak mate hor okpensi labang so asai pachun pon non kichari sar soron singkeron na 1992 to 2024 pen ke lar kon si kim sang khapen si rat ke chungsi chojun ni phai thong ke barni aning we rat pen ajo chi phapon si chingwai chingsai pon rong ro ki klar nangji rong develop nangji ki theki re nangji hemri chipang chopon nangji alam tik so dak pen chi than chi mun pon nona mat labang so rong a phai don troke ba trok si house mate adon dun hadak inglong a tok dino sarkar pen kilong dun dinai adim sitamino lekhi bo sarkar a hin pen ison soni deng pon hadak develop dun bom ake hai doctor William rong hang pen pinang an ason rap dam pen rong a rat pen aning a rong pon langtuk tiron ke do un ahut ason tinta ki pho dun de lapen kilong dun de nailo lapen basa tiron a kaya hut tuwar ka chileng kidam kiwang atuwar ta okhi bong hum ka chileng atuwar si mandet bino nasinon ENS ay kidam kiwang atuwar mesen pen ki theglong pen chingwai chingsaya ki mesena sai kideng pon long si rong a sar lapen ralatuk tangte alang litu malam theli arju pon sila nili pen rolen kiling news text report bring 7 jirpi jirpo tum nanga chitrap nanga chiturun pen
ke chojun ta ing samjin ben si chun lo lapen ke pen nap ni le tu mat dap baji ner kep sir ke por han bor ke lang doji la so philo pute me bang jut po asi pinia bang don rap atuman ta do thai lapen ke karbenglo tomas council ahin penta yem atum nang si tongdun lapen MSC tum nang si tongdun asi lanchor lo lamon ke Tangte pinibirta ke lansing tonikok lo domi thak me kurwang thu kar